Bandile. Ngivukele njani? Hayi siyaphila yabo isibongo sakho ngaqala ukusazi ngoBob Mabhena. Inkunzi uma kuzosakaza. Hayi mina kwethu siyathokoza. No kuhle kakhulu. Sihleli lapha nomthiya sibuka kahle siyaxoxa nje ngodokotela uEsther Mahlangu umama wethu ukuthi yo hayi uyibekile induku ebandla kodwa nje siyafisa ukuqonda kahle namhlanje ukuthi ke ukusixoxele kahle uma usichazele ngokubaleka kwalabo blanket esesibabone enemgexo senivunule ngayo nibahle kumele Akwande ibizo lami ngingu-Dr. Lungile Mabhena, ngihlami ngimhloli ngingumelaphi wendabuko begodu ngiyalingisa theatre by profession and a teacher. Into engingayitsho ukuthi esintwini kuyisinto bathi izingaba begodu ukuqakatheka kwevunulo nofana ngithi ingubo le ebekayindethe omunye osazi wawo ukuthi ingubo le yasibiza ukuthi yikumbese nofana mbhalo nofana kunokhethwako. Ingubo le yangesintu sesibele inulo osele enze aphethe isiko nawuduna uyawela nawusikazi uyathoma kuthi lokho nasewuqedile ukuyivunula uyivunula nje awiqonde phakathi naphakathi iba yide ibe njalo lapho ngaphasi kwamasiko lawo engiqeda ukwabala ulapho uthola khona imithetho nemithetshwana ukuthi ingubo le uyivunula njani kwenzakalani ngayo ithi ukuthini including imibala le ekhona engubeni leyo nayo ke idzila kuba yivunulo yaboma abendileko abomalukazana kwaphela begodwa nayinjaya iyachoda kunedzila yezandleni kanye neyemlenzeni ngiyathokoza. So mama ikanjena iyakhetha ukuthi obani abakwazi ukuyigqoka. Iye iyakhetha njengayo idzila kufanele ukuthi yindandathu ngesindebele ivunulwa bomma kwaphela lokhu umuntu osikazi nasakhambile ayenzi nabantu ayokwenda enze idwendwe nokukhazi ngesizulu nibiza ukuthi imbodo membeso ugcina amasondo thina selidwendwe nokukhazi uthina se akwenzile lokho angumalukazana wemzini bese-ke uvunuliswa idzila yeke lokho nawungakatshadi nofana ungasisikazi awuyimbathi idzila nalokho ukuthi ingubo le ikumbese le ukuze bayiqhure nje iya ngokuthi unguma nawunguma ngesindebele kunesikhathi la uvunisa khona ingubo ibe yide ibe thenyaweni bese kuba nesikhathi la bazoyisika khona ofana bakutshele ukuthi nje igama lingabayifitshane ibe ngaphansi kwamahlalo bese kuba nesikhathi la kuthiwa khona ukhipha umkhono ulapho-ke uma wesindebele seangasambathi ingubo etole. Kushuthi kuya ngeyigaba uya iminyaka uhlele emendweni kubonakala njalo ngathi manje usungawukhipha umkhono. Okay, I know. Bengithi nje angingene ngibuze kuleyo ndawana ngisathi nisaqhubeka nje noSiqemeza esabuza okunye. Okay. Lelo kwezefam isikhathi ke hlaba ngifike ngisho lokhu ukuthi lokho kusuka emveni kokuba kusomizi bekade ke ebonakele efake enye somizi zimceleke nayo ukuthi abeyingxenye lohlelo kodwa ke wangaphumelela ukuthi ke abeyingxenye yohlelo kodwa lokho akusho ukuthi ke uhlelo lwethu ngeke lwaqhubeka ngenxa yokuthi yena akavumanga ukuthi abeyingxenye yethu. So bengifuna ukubheka ke futhi la okunye sakhuluma ngakho lokhu ukuthi ikuphi okungavumelekile ngendlela ekade egqoke ngayo yena usomizi. Into yokuthoma ukuthi idzila njengoba sengitshilo ukuthi ngeyaboma angeze wayivunula umbethe ibhuku akhonakale. Okwesibili ukuthi nayo ingubo leyo ayivunulwa ngebhuku ivunulwa ngesithimba nofana ngesithimba bese engingakutsho ukuthi lapha esithombeni uphethe indonga isibhuku ngesintu umuntu ophetha indonga yindoda urehe nakaphethe indonga kodwana uyayilimaza nakaphatha indonga abuye avunule idzila ngombana idzila ayihlali nendonga idzila ikhamba nobhoyibana kunesetshenziswa esiphathako esiphatha bomma bamaNdebele indoda iphatha indonga bese uma aphathe ubhoyibana manje ngikho-ke imphambe eyenzekileko lapha nakavunulako usomizi. Ngokubuka kwakho ubona ukuthi kufanele ngempela simkhulume kanje noma mhlambe sibhale ngale ndlela mhlambe sibhala ngayo ngoba phela omunye angasho athi hayi uyazi ubekhombisa ukuthi uyalithanda leli siko noma engalona elakhe kodwa ubekhombisa ukulithanda iyona ndlela futhi le eyenzeke ukuthi sikwazi sonke ukufunda namhlanje ngoba sixoxa ngayo le ndaba. Mina ngithula
ikhola ngibuye nganeno ngisole namandebele ambathisileko kodwa na engingakusho ukuthi wonke umuntu unendima ayidlalako njengoba ali-Afrika uSomizi bekufanele enze ihubhululo afunisise ukuthi ngiyakhamba ngiyakwaNdebele what is expected of me angeze wasuka la wakhamba waye emngcwabeni umbethi ibhamchot uthi wena bongazi na uye emngcwabeni kosuwazi ukuthi ngiye endaweni enje kwenzakala indlela ebangiqalela ukuthi nangivela ngivele ngayo naye bekanethuba lokuthi akhamba yokufunisisa ngento yevunulo into yevunulo yinto esemehlweni akusiyinto edibhi evalekileko yinto oyithola lula ngiyo into osiyazi njengoba uli-Africa uSouth Africa uthi naye proud South African osuwazi ukuthi amatsonga avunula njani amavenda avunula njani njalo njalo kodwa nje ukusuka kwakhe ahambe aye kwaNdebele athi angivakashe kwaNdebele ngoba ukubona kuyinto enjani kuyisiphi isifundo ikakhulukazi kubantu abasha abakhona ukuthi bazi amanye amasiko siyabona ukuthi uthe uma efika lapha mhlawumbe wangathola abantu abamembathisa kahle ngendlela bekufanele ambathe ngayo kepha nje ukusuka kwakhe abe nomuzwa othi ake ngiyobona umuntu omdala ake ngiyohlala eduze kwamuntu omdala ake ngikhothoze eduze kukamuntu omdala esaphila lokho nje kukodwa ubuka kanjani leyo yinto ehle wakwethu ngibethela izandla phansi ukubona ngendlela uhodere esamahlanu ya ingathi siyanqabukelana dadewethu Lungile ingathi siyanqabukelana noLungile kodwa besachaza ukuthi yena ingabe ukubuka kanjani lokho kodwa ngimgcine nje esathi lokho kuyinto enhle ya Lungile iye ngithi mina lokho cabanga ukuthi ke ushawa i-network angeke ngazi ukuthi ubezoqedela athini kodwa usagcina ethe nje lokho kuyinto enhle bekade ngibuza umbuzo ukuthi ukusuka nje kwakhe uSomizi Mhlongo ethi ake ngihambe ngiyozendlala eduze komuntu omdala ephila mhlawumbe ngithola ulwazi oluthile lezinto ezithile ngabe kusho ukuthini lokho Lungile akwande kuyazwakala sekuright ke ngawo kusaphendula iye ngithi mina into yokuthi asuke la suka khona ezekwaNdebele angiqaleli phasi dadwethu yinto ehle ukuthi abantu bafuna ukwazi ukuthi amaNdebele aphila njani nokuthi uDr Esamahlangu anje ubuyaphi angiqaleli phasi into leyihle khulu begodwa ngibethela izandla okay kodwa ukhala ngokuthi bekufanele abamvunulisayo bamchazele iye ngifilo phela enginaso mina le okhunye awa abengikuyili ngaso ngiyabona ngabe ngokwesiko khona inhlawulo ekhokhwayo okuhlawulwa ngayo kungathi ekhokhwayo okuhlawulwa ngayo uma ngabe kutholakale mhlambe ke uye wavunula ngendlela engafanelekile iye izinto ezinje zilawula ubukhosi khulu lokho nawenze umphambo ukuthi uvunule ivunulo engasinge yakho uye ubizwe utshele uhlalise phansi ukuthi noma lapha uphambukile nawe utsho ukuthi uphambuke nje uvalwe yini bese kube ngibo abatsho ukuthi awamani khoshawule sona so yona ikhamba njalo ngesinto ngiyabona sasiphetha singafundisana kanjani kangcono ngamasiko nangendlela ukuthi siphilisane sonke la eSouth Africa singenza kanjani sifundisana nje lamaZulu elamaXhosa elamaPedi maTswana kanjalo ngaSwatisi sifundisane nje singenza kanjani mina ngithi sibabantu kukithi ukuthi sibe nethisakalo yokufunda ngabanye abantu kunezinto ezisemehlweni kufana njengokulochisa kuyi-responsibility yakho ukuthi wazi ukuthi nangiyakumkwebo angithi sabona ngithini nangiyakwankuna ngithi sabona ngithini sibabantu asibe nethando for soke sifunde nathi emhlobeni ethu asikhipheni ilwazi sifundise abantu ilwazi mina ke ngibumuntu oxolayo ngiyathola ngesintu ikinga ukuthi anginayo i-platform yokukhuluma ngezinto eziso ngisebenzisa yona i-Facebook leyo ukuthi ngikhipha ama-article nalabo mguguli ngikhona nabo-WordPress ngikhona manje kukithi ebantwini ukuthi sifundisane bekodwa nathi sivume ukufundiswa singakulandela kanjani-ke siyofunda kulokho okushoyo ey'nkundleni zokuxhumana ungubani ngitholakala kulungile Nika Canon Mabhena uMabhena no-8
Facebook, Instagram, naku TikTok. WordPress nakhona ngikhona. Mara na ufike ku Facebook uzokuthola wonke ama link Wikipedia, WordPress, la uzokuthola khona ama article ngesizwe sesiNdebele. Lungile Nika Nica. Okay, Lungile Mabhena, uMabhena ono H. Siyabonga kakhulu dadewethu. Siyabonga kakhulu njengoba usifundisa. Kuthokoza mina ma. Kulungile ma, siyabonga kakhulu. This game is phenomenal.